bataria ilikuwa ndio nataka Papa va tuluweke? Papa tuluweke? Misamba tisi. Nani watu mini wafu? Kamera ukijisunya vite kamera maunzu mateka menene. Okay. Voina kuendekana ni mna television mbombo zivai. Nani wa utu mini uzaza yebo? Hapa sasa msukilo kubeloki yake. Vale. Fala, vou câmera. Vou pausa assim, pausa. Okwaku. Botata wanto vimbi. Dinamuluve votule ni moka na fiochi. Vo dinamuluve pasta moka na fiochi. Dinamuluve inge, dinamuluve. Tutonda. Yeah. Tuzolele twazaya efuluki yaki olusansu la fuluki yaki peyo zaya oyeno nufongele baba kali tuzadikala kuna wana batanu navovendinga abati ngeta njolo zaya nkumbu ngikuthi navulule ndamba olusansu la fuluki yaki tu. Bon, eto tuvuluki kilo inga kwa vatedi ya dijambanza kongo. Eko akutunanga ko missão ya igreja evangélica batista Angola yeba. Okwalu akile missionnaire. Missionnaire. Ngeta. Eto tuvuluka bundu ya yeba. Ngeta. Mumbanza kongo. Kwaku kukalanga fongola nga avungi pashori za onsono za bundu dia yeba ingeti favor pastor za onso jikuizanga mumbanza kongo omudi bundu da yeba favor kwa ku fongolo diao ingeti wow aba fongole vavana ji pastor mbe ingeta pastor biranga vana ingeti kikongo pebe vovanga yevu mbaka kabetuka mna mavata mankaka fa bevovanga ingeti indinga za onso bezo vova bazo vova ingeti ndinga za onso ndinga za ncheto
kadivoti kilipundinga za onso kadiwa tunaye ji province za onso munshetu Angola bena yendinga za ompe bevanga mono mvuvu mvutuidi pastor za onso no jitukanga muna mafula ma vataleto de Angola isavo indua kilwa uyai pastor za onso tuka una mafula maonso no indua kilwa ivao vava ansia yo tuyanga ya vovo ya bevu vanga Kikongo bevu vanga Mputu bevu vanga ndinga za kunchi yetu ya Congo Democratique dingala ye français jingete ye français. Okay, madibundu kwa ya ngivula eliambo unawuta diati la esaluka dibundu ingete tutonde ngete com licença. Impressa? Ngivunete mavimpi meno mbuta za wantu ngete tometona kambota tuvidikala kuna kwa makesa metubake bafonga vana adivoa kitata insali myanzambi mikutulonganga ediambu dia mfunu edidi sundilo lendo vafanza yai ituzitisanga peta onso tulukala kuvo nansali myanzambi edianu vo tushilwa kila vava mulendo moke na kanafo yomosheno mukutuvana ekinkuluka fuluki yaki ingaipe kutuvana mpe olusansu lwa mukutuvana mpe olusansu lwa igreja ya Batista unaita diati la mamuva taletu la mbanza Kongo. Ya vavula tuina ngeta vula dia yeba ngeta to babokelenge mun ta nzankulu vo biemes mtukolo biemes ngeta Baptist Missionary Society ozevo isalu unatunadi atila uno elisau itwalisanga mvimbwa zaira mvimba azaira mvimba wimba soyo munisipu za wonso ngeta tausede yovo fulu mama wonso mediatila ngokwa kutuina ngeta mono ginafo va yintu alisha mbanza Kongo ngeta ati yetu wonso tufilwanga kwa referendum Lamborne Kwanzanga ngeta mono mvimvu nani centro mbanza Kongo ntwalisha ngeta dimoshi nzelo zubulo papa itwalisanga centro ya province to ya zunga kambanza Kongo ingampe ye kamba ya onso ya municipio za onso kawako ngeta tutondele tuvutule matondo wa unzolo givula ya inzo ilwa kilanga sadieto ba tukanga mafula enzo tulwa kilanga sadieto spideria vo balukilisiwa mona enzo za zingilanga ji pastor ngeta savo enzo za tunga pe missionaries si missionary ya tempo ya colono kikilo ya colono ngeta ya na pina kuna simu kuna nima mutempo colono na ke mutempo colono ya musaluki adibundu kikilo ngeta mutempo reverendo basala ya Nitanda Jose ngeta tuvutide matondo muta muntu Rodrigues wa iza kikilo tula tetu shapa za wonso mfokola mbuta muntu Falsido Rodrigues yandi wavanga kabemento kikilo ya nzo wafokola kwa kuna nini ngeta tuvutide matondo tutondela nojatse saluka nzambi munjila mbote pe musonga mpe juventude italanda mbatadisanga mpe njila za mbote kadivunza itaonso tunabunde vuvu na kwa yena sadi kunzambi kalendo gekama kavane lendo mulenda ngotwadisa inga mulenda ngo diatisa esaluka nzambi inga mulenda ngapo sikdisa o eta jove yeyi wana ita gutuko unuke aki pasibakala mnanjila mbote
kadenza tunamona ke ngaya itakwenda kunshuka owaneto kebenadi aka una yenambuta na kole lako evo yetompe unatakole lako wada ke yao beta zingi lako sababu mna ingia nangana tumakuba konkanga tumakuba longa kashifa bakalanga umwana ingia nangana batakalanga evuvuke nsosa dibundu bekwendanga ingampe benampe yelusi tu kuna zinzo zeto kuna mafula bezingilanga yukuna kwa wanta wonso bezinga ngayo kintwadi tutondele tufia ukidi yeto mukamba tuina savo kazaya ulusansula mbanza Kongo inga ulusansula nsete tuzolezala ya igreja Batista tutanulua kila mukati kwa dibundu shino tumona mulumbu ya Ilanda shunamona elumbu ya Ilanda mufesta iluta mumbanza Kongo shunamona wantu bekunulua kila kudibundu danu tunulombeleke nukalana kubama kadi shunamona pe yeji mfumu jankaka mudibundu kadi vo unu tunamona mama yingi meta luta mushe twangola bosovo kwa mpangi zetu beta tuka kunshi zetu za Kongo yokuna nsi zetu za nkaka tutamona mana meta luta mala Luanda nangu yenomo shunanzenza ko shunamona shida kalada yutuku mabundu makashima kanga makashivo dibundu da Batista ibundu dina kuntwala mushe twangola inga dibundu da yeba ibundu dina mutwala kunshe twangola mama nangu vo yena sadimanzame nitumene muzaya yalu na nwana inga mpe benaye fongo ya mama yingi benampa ya beta nwana pasivo mabundu ke makanga mako kanti mana meta moneka unu mabundu makakashima kangama inga yono lendo kala suna yutuka janu tulombeleke nukala msadilu zambote kadi mabundu mama mamole da Batista tubaki di dodo da Katolika madadi mpelo inga tubaki di Kimbangu inga tubaki di mpela kama bundu mankaka manulu yalu kazeye musansu kanti vena mabundu mankaka tunamona ke uliyalu kangidi tunaika ko uliyalu ke wantambo to kamajivo mana meta lute munza yenga mana meta lute munshe twangola imana uliyalu ke talanda janu vo bena tuika yeto tuze tomavo yeto tuze vo afete Kongo vo afioti yoguizana yembuta zeto kanavo ke tuze ke benu vana katuka ko kanti mnandambo ya tuze ye tunalendo mokena yobantu nkaka ingape mulendo kuna tuadisa kadima mangita baka muamu imama mpe yawo belendo tala janu nsamunike nukala makubama ingampe mulongela mpe mabundu mankaka kadivo mna Luanda mayingi meta muluta mayingi meta luta muluanda papa ikunu vunako munza mvimba kanti yeto kubeni mna Luanda mayingi meta muluta kanti wa utukotele kuju provincia yevo takota kala kanti tuyanshikidi muzu capital kadi yeno nutwadi sanga muzu capital tutondele ngete ngete Ya man. Tulua aqui, fichu jugu bak. Ça va au filmage tu que tu fais, mais tu n'as pas. OK.